Anya laki din! Anay ko. Nagsakit talaga, nagutot. Anay. Anya tinasakit ken karamaon. Nagsakit ti sakak, Nora bakit? Kasla maisidan ti sakak, anay. Agan ano aya day tasakam. Agrayumak sa bakit? Nagsakit talaga. Jackson ka ba ilan? Ay, mataya ka, nanay. Ay sinalbag kalaklakayan. Rayo malaang matay kan. Nagsakit nga raw. Kay anya nga rod taramidag. Igatangan nakitimidisin ka, Nora bakit? Mala, mabiit laang tenak gumatang ije parmasya. Saan nga ije parmasya ti paggatangam itimidisin ka? Paggatangak nga rod iti medicine mau, no saan nga ije parmasya. Ije tersina ti paggatangam, Nora bakit? Adayamot magatang nga agas ti rayuma ije tersina. Adda? Awan! Adda nga raw. Awan! Adda ko naklangarudain. Uray may salaabo ti arak ti gatangam. Ay sinalbag ka! Kaya't mumetlagayam ti aginaw iti arak. Isu nga rod ti medicine kuno agsakitak, Nora bakit? Isu nga yung kagumatangan iti medicine ka. Ay manja! Ay, sige na, Nora bakit? Ita lang, ba't nga ginumak iti arak? Italaing mit niya ginumak iti arak. Ulbound! Inaldaw ka nga ginum iti arak. Hindi ka nagungungit ka day, Nora bakit? May mayaten ti aginumak iti arak, ngam ti agbabae ak. Anya? Sige na, bakit? Igatangan na kun iti medicine ka. Kat kumustan tirik na ramaun. Ayos, bakit? Naay, mayaten ti panagnirsayim. Kas kala agnir-ngir si akuton. Anya lakit din ni bakit? Agngir si ayamat ti kuton. Kay si kangay akuton. Anya lakit din ni bakit? Yarig nakpay iti kuton. Agrup-rupa kaya kuton. Saan kit dain? Naglabaga day tarupam anabartag. Kas kala na bilag nga alibaw. Anya? Alibot ko namanin kanyak. Day talaarak ti pagalistuam. Sinalbag ka. Arak is good to your health. Papigsan na ti bagbagay. Pukawen na dagiti sakit. Tukak! Arak is medicine. Ay, anay, nagsakit na talaga anak ka, anay. Anya tinasakit tatang? Ay, nagsakit ti tiyan ka. Ay, ti ulok ko nakuma. Anya? Agtumar kayo na iti aga sa para iti sakit ti ulaw tatang. Ay, awan igatang ko, Ruel, anak ko. Mangtedak iti igatang yaw iti agas yaw tatang. Ay, sige man nga rod, anak. Day tingadan at igatangam tadakdakal. Anya tenggadan nasasawin nyo? Adda ayamat agas at tenggadan. Ada? Awan tatang. Ada, anak ko. Awan tatang. Tableta lang ti adda. Liquid nga agas ti kayat ko, anak ko. Diyak kayat ti tablet. Anya? Itid mo langin kanyak ti kwarta. Ta siya akong ti mapan gumatang iti medicine ka. Ruel, anak. Nagkapo aki balayo nanang. Agsaksakit ti ulo ni tatang. Anya, agsakit manen ni tatang mau anak kau. Apay, kanayon nga agsakit ni tatang, nanang? Wen, Ruel anak kau. Inaldaw nga agsakit ni tatang mau. Ngem no pa inumam iti arak. Agsardeng di sakit na. So, sa inya lakit din ni tatang. Isumot lagaya matenggedan ti kayat naagatangan nga agas na. Apay, nagpagatang ayaken ka iti tengedan. Wen nanang,
Tengedan ti kayat na apangagas iti sakit ti ulo na. Ay, nabartek man nga ruden ang agaawid ijay balaymay. Ha! Isbuandan tumanang ti sapin na. Ay mangibabain kasi karamon, tila nagis-isbabawn. Jakmet amo alababo gayam jay nagsibugak idi malam. Kunak no orinula. Ay madadaal ti limbong ti panunot mo no nabartekan. Sa bali pa yan ti pagawidam sinalbag ka. Anya lakit din ni bakit? Agungat manen. Yan nilakit din ni bagay. Apay aya akay kayat mo ti arak kat makaulaw mag. Medicine ko nga raw bakit? Kabilgan ang medicine ti arak. Awan kaasping na. Anya amidis sinasasawam. Di nanto pa'y maagasan ti sakit mo. Anya sakit ko ti bagbagam. Sakit mo iti ulaw, Ramon. Mabagbag titkan. Ay, anay ko, anay. Ha? Nagsakit. Na. Anya tinasakay. Ay, kalata nagsakit ti pusok. Bakit? Anay. Anya. Ay, agkupit ti marokong konora. Bakit? Ay, nagrigat ti umagas. Ay, taray ka laangan iti pagagasan. Ay, saan? Hindi nakitaray ti pagagasan. Bakit? Nangina ti ma-ospital. Anya nga ron taramid ngay. Ingka gumatang iti medicine ko. Anya. Jay lapad ti katangam nga agas ka. Bakit? Kartingam! Apay yun, Uncle Ramon. Sapsapuyo, tamat di tabarukong mo. Apay ngay. Kasladan nakabara iti barukong ko Kanakan mayang. Anya? Kasladan nagbukal iti barukong ko nagtilmo na kanakan. Ni, ay sus, amang ano nakatilmon kayo iti tulang, Uncle. Saan kanakan? Mariknak met ano, nakatilmo na kiti tulang. Anya nga ro ta nagbukol iti tengedyaw. Ay, kaslan na abatan nakarayan ti karabukob ko. Nagmaga. Ay kat uminom kayo iti danom tap numabasa day ta namagaan akarabo ko biyaw. Ay, sana danom ti masapul ko kaanakan. Anya nga Uncle Ramon? Jay danom makaulaw. Ay, anya lakit din ni Uncle Ramon aya. Ada ayamat danom makaulaw. Ada. Awan. Ada ko naklangarudan mayang. Anya nga rod a klase ti danom dayta, Uncle. Arak. Anya? Ay, ikanak man iti gatang ko iti medicine ko kanakan mayang. Ha? Medicine nyo ti arak? Huwan kanakan. Pangaasim tayo kanak iti paggatang ko iti medicine ka. I sing you a love song. Ay. Nabartek ka manen asimang pagtramaun. I love you, Nora Bakay. I love you, tarupam. Kasla na laos manen nga ikanday tarupam. Sinalbag ka. Hindi ka kadinagong ungat. Daytoy matipagragsakak. No di mo isardag tinalabas a panagbarbartag mao. Dualaang alugar ti papanam. Anya, sa dino ko madagita ang lugar? No saan nga iti ospital ti papanam. Ijay kampusan taw. Anya? Nagalas taw ti pakasarsarita am amatay. Anya kumangay? Ibagadan to anatay ka. Gapo iti arak. Anya? Ha? Mamartek met nga main iso anatay. Kun kunantaw dagiti tattao kun ka. Ha? Ha? Nalakay at matay Ramon. Malaglagip da kapay ano nabiit kapay anay tabon. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan. Malipatan da kanton. Anya? Kabuteng danton kal alyam. Day di Ramon abartek kun kunadan to kun kan. Nagalas apakasarsaritaan day ta.
ka makaigna si Karamaun. Anyat sapsapulam dito'y paraangan. Awan, ti sapsapulak, Nora. Apay nga rod apo managna ka dito'y sangot ti balay, At daw urayak. Asinaw ti urayam. Adaytan ni Paribogs. Mapan kamin bakit? Sa dinaw ti papananyaw. Mapan kami ag kuryente iti pateng iti karayan. Ay sinalbag ka. Adda ayamot pateng ijay karayan. Bagay. Himanaw asaan pa'y anagarmusar ni Tatang Mauro while anak kaw. Anya lakit din ni tatang. Pagarmusaran na jay arak. Isungarod ti kayat na anak ko. Ay, maumaak pa yun amang bagbagakan ko na. Inton kuan. Sakit ti maala ni tatang itinalabas sa panagin inom na iti arak. Nakaamomatan ay tibiyag na nukasta. Jakmat nga rod maanawa nga agbarbartag. Aga pa kami lang. Anya lakit din ni tatang aya. Isarsarak na ti salunat na. Imbes ko maadagiti na sustansya at araon ti paunag na. Saan mat? Tajay arak ti pagarmusaran na. Anay ko, nagsakit. Anya tinasakit ken Karamaun. Nagsakit ti tiyan ko bakit? Anay. Kunkunam lang dayta. Maturog kakit day. Saan man, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Naidumdum at sakit na. Ay dinakman rabakan iti Kastaramaun. Makain-inom ka manen iti arak. Agpaiso ti bagbagak, Nora, bakit? Nasakit na talaga ti tiyan ko. Anay. Adon adaras nga inaramid mo dayta. Amangan no kasapulam manen ti arak amidisin mo. Jack Mano, sana Nora, bakit? Nagsakit na talaga ti tiyan ko. Ay jak mamatay. Kunkunam lang dayta. Mamati ka ko makanyak, bakit? Jak mamatay Ramon. Ay, mataya kun bakit? Awan ton ti asawam. Kunkunam lang dayta. Jak mamatay. Ay, mamati ka ko makanyak, bakit? Sana kagpampambar. Ay jak mamatay. Anay, ipanakon di ospital. Ay, nagsakit talaga. Ay. Jak mamatay. Maturog ka kidain. Makapapuyat ka Ramon. Ay, pangasim Nora, bakit? Tulungan na ko na. Jakpay kaya ti matay. Naglaing kalakit din ayang agartista. No matay ka, ay kat makiasawa paya. Iti sa balay. Anya? Iso nga isardeng munday ta pa nagdrama-dramam. Ta sa anak amamatikan ka, nga agsakit ti tiyan mo. Ha? Ay sos, agsarsarwa ka mo tan Ramon. Ha? Ay sos, ay ala, urayon nak dito'y balay. Inak ipakamukin ni Ruwail ti mapaspasamakan ka. Ta itaray dakan ije pagagasan. Agyaman nak, taintaray nak dito yung ospital, Nora, bakit? Kunak numatay ako ni Dirabe Agnakam kamat siguro itan, Ramon. Ulcer, tinaalam asakit mo. Gapoy tinalabas, apa naging inom mo iti ara. Uwan bakit? Agbalbali akon. Nakaamiris akon. Nasaya at mat no nakaamiris kan, Ramon. Di mo urayan, apatayin na kajay arak. Agasam, medicine kunam ijay arak. Bakit? Agpaimbag kan, tagawid tayaw, ijay balay. Wen bakit? Agpaimbaga akon. Kat sa naktun nga uminom iti arak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Anya laki din! Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Wen nga rod, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adda mo kapagpapukisan ta. Ay, jacket ti bakla. Jacket ti bakla pagpapukisan pare. Apa adi mo kayat? Ay, basta jacket. Nung ay libre, kayat mo? Libre. Saan mo na panunutan? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka na laing dagiti agpukpukis dito ya parlor? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da ditoy. Asinong iti mang pukis ka rata? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagnisik mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Ang mga numagnod na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-ara ko. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga takalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Ayun gayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, guwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlor. Joyce. Libre Of course! Anya po kisti kayat mo. Jenny! Jenny maganda! Yes, Joyce, sexy. Siga pa natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kada gito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kun Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati kamat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalakay iti-retretom kada kami. Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaamo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, ag-order kayla iti kayat yung wen? Wen Joyce. Agpili kami dito yung mino. Anya tiket mo pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, asino day ta Joyce? Bakla. Apa adamagam. Nagluko kan. Kaya't ko asawin. Duha kayo? At da relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkot king nga. Kasla rugby. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Takwar. Anya day ta pare? Kwarta Si Kamit. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito yung nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito yung panganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisa nga sigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mo, tinagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad anong dagiti customer tayo. Iso asay sayatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kada gari kanilo. Kan may sa inikak ni gari iti allowance na. Lebre dalang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Hay! Kasano, cute mat ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton, girl. Next time ton, promise. When? Ay, matayak sa matan, Ninet. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas nanang. Ay, nagluko ka, takas tati ibagam.
Kasano kat inibus mo jay sa nga malukong aburidibod apariya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga intuno apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubram nga rutina nga. Iso amarigatan ka nga umangas nanang. Ay na, agsakit titultul ko. Naktangan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, dumatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kastana nang? Ay ako ulaw ako na. Agtayag ti panagkitak. Ay. Di nakmat pag nervyosa ng ananang. Sige, alalyaan ka ni Net. Ay nananang, di ka agsawi iti kastaan. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit na ito'y. Ninet, opay nga mawag ka. Ada kami itak ni nanang dito ospital. Tapay manan, agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iti Julio anagan mo? Saan ta napagsaritaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Dilo'y parlor. Parlor? Kat no kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga adu iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet Uray si ka iti boss. Agtrabaho kamet Tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Kat, agdate kami Nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikag trabahon. Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam. Tagastusan manan ni Gary. Ninet, adak dito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa'y ka, day. Nabiyag ka pa'y, nanang. Apay, anya iti panagkunayo, aya. Damdamagak laang mata. Or-orayag ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital, Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang majipagkarkargadoran na dito ospital. Aywan gayam, saan nun akargador ni Manong Julio? Kan saan ka nun Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan ka po iti high blood ko. Kasta pa'y laang ti ibagam. Saan ka nga ululawon, nanang? Ibagbagak laang atin naamwak iti paboritom nga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa mata maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa mata na di na oras. Ay sapay awan pa'y nagatang agas mo, nanang. Urayik tay awag ni Manong Julio ta di ipatulod na akwarta. Urayan ta. Umayan day jay, nanang. Nagmayatan, ti umay ag beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito'y abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumod ngamin nga itad di ara nga inumak. Saan ka ba nabartak? Oh, Adoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabartek kan, baby ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Tapno makita ka dagito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok da
Dagita. Dahito sing-sing ko. 24K. Uy, sumot lagayam anag silang numainitan. Dahito yung bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahita, baby. Kat, dahito yung ngay mat kwintas mo, sweetheart. Ay, manen! Ay, to pa'y manen. Makilkiliti ang man idiararamidem, baby ko. 24K madla dahita. Oo. Drink pa more. Inumam dahito yung arak. Angam na barte kakon. Sigin, aginom ka. Tama pa anak pa yung mga ala iti arak kan pulutan. Okay, urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napintasan ngamin. Iturog ko man diin. Ay na, madanagan akmanan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan kayam? Hinoldapdag. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan. Anya ti awanan? Maumaakan kan. Papantay dyan police station nagreklamo Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati dakan ka ana hold up ka. Kat si kamet agrup-rupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Inot nga inala na dagiti ang lahas ko. Baba niti makahudas nga agak na. Awanan bain. Isumatlagayam nga awanan. Dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Ngamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin. Intaray ti awanan bain na holdapper. Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada kadinggatang mo iti agas ko, Ninet. Imay nang tadi ititulong na kiti kakaruba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at handa kita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Julio. Nao, makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam. Nga oray pilit-pilitem. Saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang? Anya laangan tilangana. Nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao Anya pa nga iti sabali ko maalangana. Alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak iti day di taatang iyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong mo Julio. Bakla nga ron, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kanda ka. Saan ang mapasamak day ta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo. Basta saan ko mamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rudan, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna. Kasjay, nanang. Iso ang nagbalin na bakla.
Bumabakan dita tricycle, tan nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka din dayto, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbos ko kani Gary. Kajay kwarta, pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anyangay nga rod, kat naayaw-awan mat ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang aro na bakla. Awan pa'y kwartak. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan kan nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangem, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ni nanang met. Kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninette! Gusto mo tan Di na kon kitaan iti pangato pa baba. Nakababain. Manong. Manang kunam. Awagan ako diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isong tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Hulyo anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin a taom. Agyaman ak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, aging kat kabalag. Kat si kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka. Agyaman ak manong. Manang. Mader, ikarik nga ipatarimaan ko na ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnosan kan, akaasi nga agpaypaypay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.